Selektorom naše rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Danu Doboda selektor, evo ja ću iskoristiti priliku da vam čestitam na večerašnjem izdanju naše ekipe i evo definitivno vidjeli smo drugačiju, bolju Bosnu i Hercegovinu. Evo ovako, prije svega pozdrav i dobar dan svima. Ja bih isto iskoristio priliku prije nego što ovo počnemo da se zahvalim ovim divnim navijačima koji su danas došli u Tuzlu i pokazali da su navijači naše države, a ne navijači rezultata. I ako smo ikome bili dužni danas da damo ovako sve od sebe, to su oni. Ja im se još jednom zahvaljujem i sigurno da ćemo u budućnosti to itekako cijeniti i davati sve od sebe. Prije ovog događaja ja sam rekao da je Portugal favorit i da se mi nećemo ovako predati, a da nakon tog momeča oni budu bolji, da ćemo mi pružiti ruku čestitati. Ja im čestitam, ruku smo pružili, želim im svu sreću na svjetskom prvenstvu. Nama ostaje da stvari svoje popravljamo, da idemo ovim putem koji smo danas pokazali. I ja vjerujem, stvarno vjerujem u ove momke, ovo vrijeme provedeno s njima stvarno kratko vrijeme. Međutim, imam potrebu da kažem da ova saradnja s njima i dalje čisto uživanje. Čisto uživanje, tu su prije svega strašno dobri ljudi, dobri momci, a i pravi igrači koji će sigurno u budućnosti davati sve od sebe za naš vrh. Evo, selektore Zlatko Kasnić, portal sportskivijesti.com. Dobra utakmica danas, neriješena nakon teškog poraza, pak nažalost nismo otišli na svjetsko prvenstvo. No dobro, recite mi da li vi smatrate da je naš najveći zapravo nedostatak jaka Premier Liga, odnosno klub koji bi igrao Ligu šampiona ili Evropsku ligu kao problem koji nam pravi da se naša reprezentacija kontinuirano, da tako kažem, srozava. Sad je dobro, ali generalno se srozava, ili ima nešto drugo što bi vi možda podvukli? Dobro, vi ste sad otišli malo u širinu i stvarno kad bi mi pokušali tražiti, ali ja sam ovdje selektor A reprezentacije i dajem sve od sebe da selektiram najbolje igrače i da popravim. Za te stvari su zaduženi ljudi koji su rukovodeći u Savezu, koji su i nama nadležni i to je vjerovatno pitanje za njih. Ja svoje mišljenje mogu iznositi i šta i kako. Međutim, ja u ovoj selekciji odabiru igrača koji ja biram apsolutno vjerujem i evo oni su to i pokazali. Sigurno da nismo sretni, nismo prošli jer je to najbitnije, međutim, ja sam više nego zadovoljan danas prikazanim i ono što sam i već prije rekao da ćemo danas pokazati, to je bilo jučer na preskonferenciji, da ćemo pokazati šta će nas krasti u budućnosti. Ja razumijem potpuno i tehničku grešku, izgubljenu loptu, sve, ali za svaku loptu da se bacamo na glavu. Što su momci danas i pokazali, evo ova na kraju odlučujuća, kad je nama ispala, mi smo se bacili na glavu, spasili da ne izgubimo utakmicu. Tako da je to za mene jedan veliki pokazatelj i da smo na pravom putu. Hvala. Dobar dan, prije svega, Doranović Čilio, prije televizija. Prije svega, da vam čestitam na našoj utakmici na zalaganju. Mladi igrači su pokazali dosta dobre partije. Da li je to vizija u stvari za našu budućnost reprezentacije i ako se možete osvrnuti na partiju Bakar Čordali u drugom? Sigurno da nisu tu i da nisu vizije, da nisu nekako u idejama, u mojoj glavi ne bi bili tu. To su momci koji ja prije znam, neke nisam iskreno da budem u posljednje vrijeme ni pratio nešto, neki nemaju određenu minutažu koju bi trebali imati u klubovima i zato smo ovo okupljanje se odredili za 21 igrača, jednostavno da vidimo ko je na kakvoj razini i da se malo približimo da razgovoru jednim drugim damo smjernice šta u budućnosti treba da radimo. A da su budućnosti, da su vizije nekako u mojoj glavi, to apsolutno. Što se tiče Bekira, ovo njemu nije prvi put, on je već pokazao i utakmicama sa Kosovom ovdje u Tuzli i u našoj Premier ligi i sigurno da je to budućnost naše reprezentacije.